Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Angel. Oke teman-teman, seperti biasa Mama Angel tuh mau makan. Menu kali ini tuh ada ikan asin peda, telur dadar, sambal bawang. Gak ketinggalan ada lalapan mentah. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Itu daun popohan ya teman-teman.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mama Angel udah selesai makannya teman-teman. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe channel Mama Angel. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.